Mayo kay way laing pasayro. Asan sir? Sa kwan? Sa ground floor. Basement. Brown lang. Basement day. Okay. Nara ilang driver oh. Pauli na ko. Pakyaw na pakyaw. Wala yung pasayro. Okay na po kayo mong trabaho diyan, ba? Oh. Special trip. Kay PWD, di sila kasulod. Meeting. Piki. Okay, Niara, abot na ko. Okay, salamat. Parang papalit yung anak ba? Masupaw. Excuse me, ma'am. No. Okay, expire bang registro ano eh? Ayaw, di ma. Okay, salamat. Niara. Guys, para po dito sa likod ng parking oh. Pura isa guys, kaysa ano nagpalit ko oh. Pan, galing para exercise kung weight. Okay, niara harap to. Niara. Okay. Abot na ta guys. May problema kay manawag ra ko gwardiya karon ani para sa kay sa wheelchair. Okay, daghang salamat. Bye-bye.